Rikabadisana mapungo SABC upapano Johannesburg twi. Mapungo marwane nga chino chipinga ndi haya. Increasing trade and investment between South Africa and Angola remains our foremost objective. Presidente Cyril Ramaphosa bakusherera presidente wa Angola vane baba madaloni ya chofisi pano Afrika Chipembe. The EFF will be stronger and it will rise and take its rightful position to lead the society and the country at large. Very excited. Khuvangano ya vuraru ya lushaka ya lihoro la EFF ikouta kuchedzana musi. Very much flabbergasted as Sanko in the manner the president is handling our issues. Dzangano la vadzulapo la Sanko lova na migwalabo nge Union Buildings na musi malugana na zwine vari ndi chimo chisi chavudi cha machilele. Ndi madekwana na ndipfi chanduko ligege lori vosherwa nga vone apo ayani ngari verothe. Presidente Cyril Ramaphosa bakushira mushumisani ngavo va shango la Angola vo João Lourenço Ramaphosa vari madalo aya ndiya ukhwathisa vushaka vukati ya mashango ya mavili vune hava na divhaswakale khulwane nga nnḓa izwo vari va khou lavhelela u vhona mabindu manzhi a Angola a tshi khou bindudza fhano Afrika Tshipembe. Ava vharangaphanḓa vhavhili vo amba nga ha nḓila dza u khwinifhadza vushaka ha zwa makwevho khathihi na ikonomi. President Cyril Ramaphosa vari kukhwathisa zwa maḓanḓafhene kha zwa mabadzelo na makwevho vhukati ḽino shango ra la Angola tshone tshipikwa tshihulwane zwa zwino. Increasing trade and investment between South Africa and Angola remains our foremost objective. South Africa must become the destination of choice for Angolan goods, products, and services, and vice versa. We would like to see South African companies investing in a big way in Angola. We would like to see increased trade between our two countries, and we would like to see our peoples interacting through tourism and other ways as well. President wa la Angola João Lourenço vari kuti ulavereswa na uvusuludza uledzani a zwa makwevho nga maanḓa kha sekthara dzine dzavha dza ndeme dza vhubindudzi. We also need to hold meetings of the Bilateral Cooperation Commission more frequently to boost economic cooperation and business exchange between Angola and South Africa in important sectors of the national life of each of our countries. I think it is the right time to review relevant issues related to the various domains of our cooperation and to define strategies that allow us to focus our action and efforts in these sectors in order to achieve a true complementarity based on a greatest potential existing in each of our countries. Lourenço vari tshone tshifhinga tshavhuḓi tsha nyambedzano dza u khwaṱhisa vhushaka ha zwa mabindu na makwevho vhukati ha mashango mavhili. Muṅwali muhulwane wa lihoro la Economic Freedom Fighters Vho Marshall Dlamini vari tshiṅwe na tshiṅwe tsho lugela u thoma ha khuvhangano yavho ya lushaka ine ya pfi National People's Assembly. Khuvhangano iyi i khou ḓa nga tshifhinga tsha ndeme kha lihoro iḽi nga murahu ha khaedu dza tshiṱangani dze lihoro la ṱangana nadzo. Murangaphanḓa wa lihoro Vho Julius Malema vha ḓo ṋekedza maipfi a u vula matshelo. The EFF will be stronger and it will rise and take its rightful position to lead the society and the country at large. So that's what we're looking at, and we're not going to sit here and say this. We've got it's on the constitutional amendments. The delegates have got it. It's going to be a robust debate. I know for a fact that on all those three that we're going to be dealing with, it's going to be there. So all we're looking at is that the success of this is that the delegates themselves, they know that they don't represent themselves. They represent the branches, the people of South Africa, and the voters of the EFF. So the quality, the discipline, and everything else is going to be the order of the day, so that when we come out with the resolutions, they are a clear program.
usedza zwinzhi nga ha khuvhangano iyi ya EFF khathihi na ndugiselo dza hone ri na ramafhungo washu Lungamani Mufandilani ane a vha Nasrec hune khuvhangano iyi ya khou farelwa hone. Lungamani ndi madekwana ri khou ṱanganedza zwi khou tshimbila hani nga haningei Nasrec? Ndi madekwana vhuḓi tshanduko na vhaṱaleli vhoṱhe vha SABC namusi ri khou ḓa thwi u bva fhano Nasrec Expo hune ri khou vha ḓisela kana ho vhona mushumo wa nzudzanyo wa u dzudzanya zwine zwa khou ḓi itea kana khuvhangano ya ḽihoro ḽa Economic Freedom Fighters. Khamusi u tou lavhelesa zwinzhi nga zwo iteaho namusi na nzudzanyo dzine dza khou itiwa dza mushumo hononi wa ḽihoro, ri na muṱoḓisisi wa SABC ane a vha Maswile Ralibona ana ḓo ri bvisela khagala musi ri tshi khou lavhelesa mafhungo ane ya Maswile ni madekwana ri khou ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC. Kha ri ḓo lavhelesa uri nzudzanyo sa zwe vhurangaphanḓa ha ḽihoro ḽa EFF a zwi amba namusi nga masiari musi vho ita khuvhangano ya vhoramafhungo, ni khou vhona zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe? Ndi tshi khou livhuwa Lungamani, ra tou sedza ḽihoro ḽa EFF u tou bva zwezwi ḽa nga ḽavhuraru musi vha tshi ri vhidza riṋe vhoramafhungo uri ri ḓe ri sedzane na mafhungo a wana access ya u ḓa fhano kana yone accreditation, ro wana zwithu zwoṱhe zwi khou tshimbila nga ngona. Namusi ra ya fhaḽa kha UJ Soweto campus hune miraḓo ya ḽihoro ḽa EFF kana vharumelwa kha ino conference hune vha khou registera hone uri vha ḓe vha kone u swika, ra wana zwithu zwoṱhe zwi khou tshimbila nga ngona. Sa zwino a si kalekale hanefha ra ri khou amba na murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF na secretary vho Marshall Dlamini vha tshi khou sumbedza zwa uri zwoṱhe zwi khou tshimbila nga ngona, nahone vha ri fha na walkabout kana u tshimbila hanefha kha Nasrec u sumbedzisa uri plenary ḓo vha i farelwa ngafhi, zwiḽiwa na mini zwoṱhe na vhoramafhungo vha ḓo vha vho dzula ngafhi. Ra wana zwoṱhe zwi khou tshimbila nga ngona. Zwine ndi nga amba zwone kha vhane vha kha ḓi vha nḓilani vho livha fhano kha ino conference ndi zwa uri ḽihoro ḽa EFF ḽo ḓiimisela nahone ḽo dzudzanya zwithu zwoṱhe uri conference i bvele phanḓa. Musi ri tshi khou tou lavhelesa vho hei no khuvhangano, ndi khuvhangano ya vhuraru ya ḽihoro ḽa EFF, ndi zwifhio zwine vha ḓo vha vho sedzesa khazwo nga maanḓesesa? Muhashi ra tou sedza ḽihoro ḽa EFF u tou bva 11 years musi yo fhelaho musi ḽo tshi fomiwa ḽo vha ḽi khou sumbedza ḽi khou performa zwavhuḓi kha dzikhetho dzo fhiraho u tou thoma 2014, 2016, 2019, 2021 ḽi tshi khou namba ḽi tshi ya nṱha. Fhedzi khetho dzo fhiraho dza 2024 nga dzi 29 dza May dzo sumbedzisa uri hu na thaidzo ṱhukhunyana ine vha nga tea uri vha dile nayo ngauri ro sedza ḽo vha ḽi kha 10.something% ḽa mbo ḓi swika hanefhaḽa kha 9.3%, zwine zwa khou amba zwa uri mini hu na huṅwe he zwa sa tshimbile zwavhuḓi nga murahu ho bvelela ḽihoro ḽi fanaho na ḽihoro ḽa MK kana ḽeḽi ya ḽihoro ḽo rangiwa phanḓa nga vho Jacob Zuma. Zwine zwa khou amba zwa uri mini ḽihoro ḽa EFF ḽi khou tea u thoma ḽa dzula fhasi kha ino conference, ḽi khou tea u shumisa ino conference u sedza uri ndi zwifhio, ndi ngafhi hune vha nga khwinifhadza hone uri vha bvele phanḓa na u wina vhone vhavouti kana vhakhethi. Muhashi na vhathetshelesi, musi ro lavhelesa miṅwe miraḓo ya ḽihoro ḽa Economic Freedom Fighters yo takuwaho ya ṱuwa ya livha kha ḽiṅwe ḽihoro, ni vhona zwi sa ḓo kwama ino khuvhangano na ndugiselo nga nḓila ineyo? Muhashi ra sedzai ho vha zwo nga zwi a khakhisa nyana musi zwi tshi tea nga August musi vho Floyd Tshivambu vha tshi ḓivhadza uri vhone vha khou ṱuwa kha ḽihoro ḽa Economic Freedom Fighters. Sa izwi vha muṅwe wa dzi founding members, ra sumbedza na murangaphanḓa wa ḽihoro vho Julius Malema vho sumbedza vho muthu wo vhaisalaho nga maanḓa musi zwi tshi tea. Ha vha na maambiwa manzhi kha shango ḽoṱhe nga itsho tshithu musi hezwi zwithu zwi tshi tea. Ha vha na vharangaphanḓa vha fanaho na vho Dali Mpofu na vhaṅwe vhe vha sumbedza uri vhoṱhe vha khou fhedzisela vha tshi khou ya kha ḽihone ḽihoro ḽa MK. Sa zwino ra sedzai hu khou sumbedza hu tshi nga hu na stability kana heiḽa phosho ya miraḓo ya EFF i tshi khou ṱuwa i khou dzhoina ḽihoro ḽa MK i tonga yo pumula yo sala hanefha kha dzi nyanḓadzamafhungo dzi social media. Fhedzi yone ineyi vha re nga ngomu ha EFF zwino vharangaphanḓa vha khou sumbedza vho ḓiimisela u bvela phanḓa na ḽihoro ḽa EFF. A thi vhoni zwi tshi nga zwi nga khakhisa, vhe vha tshi nga khakhisa ndi vhe vha tea u ṱuwa fhedzi vha fhedza vha songo tsha ṱuwa. Sa zwino ri khou sedza ri khou vhona hu tshi nga ungari vhoṱhe vhe vha tshi nga ita impact kana zwi tshi nga vhaisa ḽihoro musi vho ṱuwa vho fhelela u ya nga zwine na murangaphanḓa wa EFF a khou zwi ambisa zwone uri vhoṱhe vhe ra khou lavhelela uri vha ḓo ṱuwa vho ṱuwa. Fhedzi ḽihoro ḽi khou sumbedza ḽi khou bvela phanḓa. Ro zwi vhona kha dzikhetho dza thavha dzimbi vhegeni yo fhelaho ḽihoro ḽa EFF ḽo shuma zwavhuḓi, ḽo bva kha membara mbili dza council ḽa kha membara tharu u sumbedza uri hu tshe na vhathu vhanzhi nnḓangi vha vhukhetho vhane vha kha ḓi vha na fhulufhelo kha ḽihoro ḽa EFF. Khamusi tsho tou fhedzisela ndi tsha uri a ri nga ḓo vhona zwimangadzo kha ino khuvhangano? Muhashi ra sedzai ḽihoro ḽa EFF ḽi vhonala ḽi tshi nga hu na discipline.
unlike lehoro la mangwe mahoro a fana na mahoro a ANC une ro no ḓi wana something tsho no vhidzwa pfi festival of chairs hune musi vhathu vho dzula nga tshifhinga tsha conference vha doba na zwidulo vha rwana ngazwo conference ya fhedza i tshi to collapse kana ha itea zwi songo ṱanganedzeaho vhaṅwe vha fhedzisa vho ya zwibadela fhedzi kha ḽihoro la IF u to bva 2014 na dzi conference dziṅwe dzo fhelaho ro zwi vhona uri hu na discipline vha tevhela mulayo vho murangaphanḓa wa IF vho no ḓisumbedzisa hanefhaḽa murahu uri ane a sa ḓo tshimbidzela nga mulayo u ḓo mbo ḓi disqualifyiwa u vha kha ino conference muhashi khezwo ndi musi ri tshi khou amba na Maswili ra ḽivhona ane a vha muṱoḓisisi fhano kha SABC Tshanduko thambo hedzi ndi dzi vhuisani nga nḓuni dza khasho ro livhuwa nga maanḓa lungamani Masinaoidi mushumisani ndi lungamani Mufamaḓi ane a vha ngei Nasrec hune a khou farelwa hone khuvhangano ya lushaka ya EFF nga ri bvele phanḓa mudzulaphanḓa wa ḽihoro la ANC vunḓuni ḽa Gauteng vho Panyaza Lesufi vha ri magoswi kha imele thungo hu sale mihaga na vhambilu ndapfu musi vha tshi khou amba khuvhanganoni ya lushaka ya ḽihoro la SACP ine ya khou bvela phanḓa ngei Boksburg vho Lesufi vha ri SAPC i songo tenda hu tshi itwa tshanduko kha mulayo wa pfunzo dza fhasi kana Bela Act vha ri arali vha tendela hu tshi itwa tshanduko kha mulayo uyo maswina a nga dovha hafhu a ṱoḓa u ita tshanduko na kha tshikwama tsha ndindakhombo ya mutakalo ya lushaka kana NHI. Voice as the South African Communist Party, you'll bring an end to discrimination to our children and indignity of our children. Never and never again will our children be decided whether they enter a school premises or not on the basis of the color of their skin or the language that they speak. Comrades, the agenda of Bela Bill or Bela Act, if it fails, comrade, there is no way that the agenda of NHI will succeed because the enemy would have tasted blood that they can push us back. So this is the period, comrades, where we need to stand firm together. This is the period, for the sake of our children and our country, betrayal is not an option. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwene zwino ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 ri a bvela phanḓa dzangano ḽa vhadzulapo ḽa SANCO ḽo ṋea phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa u swikela ḽa 24 ḽa uno ṅwedzi uri vha vhe vho no fhindula zwililo zwavho iḽi dzangano ḽo matsha u livha zwifhaṱoni zwa muvhuso zwa Union Buildings ḓoroboni ya Pretoria u bvisela khagala thaidzo dza matshilele dzine dza khou kwama vhadzulapo vha ḽino shango. Very much flabbergasted as SANCO in the manner the president is handling our issues, especially you must remember that as SANCO we are the voice of the voiceless. One fundamental issues that are in the memorandum, illegal foreign nationals, people who are owning spaza shop, and we are very much disturbed with the president to talk about the legalization of the spaza shop instead of dealing about the problem, where the problem is poisonous food. If these people can be legalized, but the issue of the poisonous food is not being get into details and uproot it from this nation, because these people, they are a syndicate, they are coming here to kill our people. Secondly, the issue of illegal miners, the Zamazamas. We have been complaining about this and the government doesn't do anything about that. It's a very serious syndicate. The third part that we are complaining about, the high billing system, electricity high billing, tariff that we counter, the food prices, the fuel. So South Africa, we are under siege. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa Bosa Vho Musi Maimane vha ri ḽihoro ḽavho ḽi ḓo bvela phanḓa na u lwa na zwa u ḓalesa ha khabinethe ya lushaka. Vho Maimane vho amba na vhoramafhungo ḓoroboni ya Johannesburg namusi malugana na mushumo wavho wa u bva tsha khetho guṱe dza lushaka dza Shundunthule. Zwa zwino hu na dziminista dza 32 na vhathusa minista vha 13 vhe vha tholiwa nga phuresidennde wa shango Vho Cyril Ramaphosa. But when you look at a sector, like for example, the Ministry of Small Business, why should the same minister also have the same infrastructure in the same? It's just cost.
and you end up with people whose main job is to become chief of stapling in departments. I don't understand it. So we have to rationalize what we do in government. Zwimausu zwipadaho furathi ina zwo valiwa vundu la Limpopo nga zwine hapfi a zwi khou tevhedzela milayo u bva tshefulo ḽa u ṅwalisa zwimausu ḽa takutshedza u mona na shango ṅwedzi wo fhiraho. Vhathu vhane vha vha na zwiphaza vunḓuni ḽa Limpopo na kha zwiṅwe zwipiḓa u mona na shango vha kati na u ḓiṅwalisa musi tshifhinga tsha u ḓiṅwalisela tsha maḓuvha 21 tsho tiwaho nga Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa tshi tshi khou swika magumoni. Vhunzhi ha vhathu vhane vha vha na zwiphaza vha kha ḓivha vho fola miduba kha mimasipala yo fhambanaho uri vha kone u ḓiṅwalisela mabindu avho. Vhaṅwe vha ri tshifhinga tsha u ḓiṅwalisela ndi tshiṱuku. I will try. It's not finished. Even you have the offers. Now we see you must give the 3 months, even 4 months chance. Muambeli wa muhasho wa mveledziso ya ikonomi vunḓuni ḽa Limpopo Vho Zaid Khala vha ri vhono ṱanganedza khumbelo dza zwigidi 5 na maḓana mararu u bva tshe zwa u ṅwalisa zwiphaza zwa takutshedza. Vha ri zwiphaza zwa furathi ina zwo valwa nga ṅwambo wa u sa tevhedza maga o tiwaho kha vhege tharu dzo fhelaho. With just a few more hours to go before the 21 days business registration window period coming to an end, Limpopo has already issued out 5,291 registration forms, with 2,081 applications being considered by municipal licensing committees. This is not the final numbers, as we have not arrived towards the end of the 21 days yet. However, we have continued with our raids throughout the entire process, whereby 64 spaza shops were closed for non-compliance and others fined with corrective measures implemented. Muambeli wa masipala wa Polokwane Vho Tipha Silala vha ri vha kha ḓi ṱanganedza khumbelo fhedzi idzo khumbelo a dzi athu themendeliwa. Currently, we're still dealing with issue of capturing them and also assessing, and we have not approved any of the applications as yet. And we not only receiving applications for spaza shops, we also receiving applications for street hawkers. But we will continue to monitor the situation as and when they do apply. But currently, we are still assessing and receiving applications. We have not approved as yet. Vhathu vhane ava athu ṅwalisa zwiphaza zwavho vho humbela uri ḓuvha ḽa u fhedza u ḓiṅwalisela ḽi fhiriselwe phanḓa. Ava Pfani Munyayi, SABC News, Polokwane. Zwa zwino ri livha kha mafhungo a ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi mambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 17.75 cents, bondo 22 rand 55 cents, euro 18 rand 61 cents, pula ya Botswana 1 rand 30 cents. Mikovhe fhala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,683, platinum $928, oil sonokondokiswaho $73.16 nga fagi. Ana musi mafhungo a gumanefa aba madekwana vhuḓi mutsho wa tevhela zwene zwino ndaa.